أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Değerli kardeşlerim, bacılarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih boyunca Müslümanlar ne zaman dünyaya dalmışlarsa, ne zaman dava arka planda olmuşsa, ne zaman ahiret değil de dünya ile ilgili hedefler konuşulmuşsa, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sevdiği cemaatler içerisinde, müstakim olan gruplar içerisinde şehitler edinerek onlara bir türlü istikamet belirlemiştir. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. İnsan olmamız hasebiyle bazen dünya ile ilgili gayelerimiz, hedeflerimiz çoğalabiliyor. Ama Allah Celle Celaluhu içimizdeki samimi, salih insanlar, veli insanların belki duasıyladır ki bazen içimizden şehitler edinerek bize unuttuğumuz hedefleri gösteriyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinde malumunuz Uhud Savaşı'nda Müslümanlar ciddi bir darbe aldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaralandı. Sahabeler şehit oldular ve üzüldüler. Sahabeler üzüldüler. Okçular yerini terk ettiği için üzüldü. Müslümanların şehadetine sebep oldukları için üzüldü. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaralanmasına sebep olduğu için üzüldüler. Ama Allah Celle Celaluhu, merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah Celle Celaluhu onları affetti ve teselli etti. وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْنَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dedi ki üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman ehliyseniz üstün gelecek olan her daim sizlersiniz. Eğer size bir yara isabet ettiyse düşmanlarınıza da bir aynı misli Bedir'de isabet etti. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Diyor Allah bu günleri insanlar arasında döndürür. Bu galibiyeti, mağlubiyeti insanlar arasında döndürür. Ve liya'lemallahu lezine amenu. Niçin? Allah iman edenleri ortaya çıkarsın. İman çok büyük bir iddiadır. İspat ister. İşte o ispat ortaya çıksın diye. Ve Allah içinizden davası için şehitler edinsin diye. Dava şehitlerle ayaktadır. Şehitlerin, davanın yakıtıdır şehitler. Eğer bir davada şehadet durmuşsa, şehitlik durmuşsa demek ki Allah yardımını çekmiş o davadan. Biz böyle anlıyoruz. Ama ne zaman o davada şehitlik ve şehadet varsa Allah'ın yardımı o dava üzerinedir. Bedir'de Allah'ın yardımı ilk şehit kanı yere döktüğü andan itibaren inmeye başladı. Hava indirme tuvayı inmeye başladı hemen ilk damla kan indiği zaman. Ve Allah ve leyumahhissallahu allazine amenu yemhaqal kafirin. Ve Allah iman edenleri temizlesin. Bizi dünyalıktan arındırsın. Dünyalık hedeflerimizden bizi arındırsın. Dünya ile ilgili kurduğumuz plan ve projelerimizden bizi arındırsın. Zincirlerimizi kırsın, bizi tertemiz etsin. Ve yemhaqal kafirin. Kafirleri ise helak etsin, yok etsin diyedir.
Onun için değerli kardeşlerim, Şehitler Kervanı platformu olarak bizler şehitlerimizi anmayla, şehitlerimizin yıl dönümünde şehitlerimizi anmayla gayemiz onların ailelerine aynı acıyı yaşatmak değildir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet kıyamet gününe kadar var olacak. Allah Celle Celaluhu bu yarayı bizden sürekli taze tutmamızı istiyor. Bunun her tefsirine baktığımızda, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaralandığını duyduğumuzda, okuduğumuzda, sahabelerin şehit olduğunu okuduğumuzda gözyaşlarına boğuluyoruz ve o yaramız sürekli canlı kalıyor. Meşhur bir söz vardır. Filistinlilerin olsa gerek. Yüreği soğuyanlar mücadeleyi sürdüremezler. Onun için yüreğimizin soğumaması lazım. Tıpkı Uhud şehitlerini her andığımızda nasıl yüreğimiz yanıyorsa, şehitlerimizi de unutmamak, gaye budur. Yüreğimiz soğumasın değerli kardeşlerim, bacılarım. Yüreğimiz soğumasın. Yüreğimiz soğursa biz bu mücadeleyi sürdüremeyiz, götüremeyiz. Onun için sürekli bu acımızın taze ve dipdiri canlı olması lazım ki biz de o mübarek şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bize emanet bıraktığı o davayı sürdürebilelim. Ve onlar gibi şehadet şerbeti için onlara kavuşalım. Amaç ve gayemiz budur. Jibo Aytaç abim ilo topune. Aytaç abi jibo hususen Xorte Diyarbakır tişkidi bu. Yani emni karın ekoduvi vakti de ba Aytaç abi ra muhatap buyu dibin desti vira derbas buyu her halde ev bir havi hitabi bükün. Amerika'nın bejin şehit Aytaç derbas bibin herin. Laura ev xorte ku pişti sala 2000 şehit Aytaç pişti kuş hapse derket, zindan derket به گنجار مخاطب بو جه تمام خورتار گنجار به وی شکلی خطاب دکر او انسان کد بنیاوی را بو جوی بچوکتر بو جرا دگو آبه و اوشی آبه مبو چوا آبه دعوه هی آبه خورتاجی هبو آبه خورتار دیاربکر Aytaç آبه بو Evan şehit elvedre terbiye kir zanebuna alikariya fakir u fukara bivan xorte kud ve oğre da ruhi xu feda kirin şehit bun ev zanebune dawan Aytaç abi bu ek meldor da've pişti ve hengama mezin pişti ve felaketa sala 2000 da pişti ve emel dor da've civan ve zanebuna ibadeti naskirina Xuda ve Rasul Xuda lebeçuna lebey şopa dini Xuda eb medafam kirin li Diyarbakır pişti sala 2000 dinav xorta da şehit Aytaç abi bu şehit Aytaç abi jwan kese ku kari wî ji zamanê wî bêtir bû şev û roj nizanî bû li ku derê baya muheqqeq wê derê dikir ji Gulistana İslamê gul di wê derê de derdiketin di nav xorta de bi şeklê gula ji wan kesê ku Xuda azze ve celle di derheqê wan de dibêje estaizu billah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جزلاما زلامني وها وهنك دوي صوزا كتان ربي خو دوي صوزا خود راست صادق راست قوتنا حتى كنت في أغردا
روح خدانه. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! بله آیتاچ آبد سوزا خود سکنی و دوی آخوره ده روح خو تسلیمی ربی خو کر لهمبر انسان خودین ناس مجادله کر جبو دین خدا عز و جل دناب خورتا ده بلا ببه او انسان خودین ناس جناب وی خودین ناس یاوی بی خلاص بکه عمر خو بوی شکلی درباس کر و حتی که روح خو تسلیمی ربی خو کر شهید آیتاج ده حياته ويدا قلك درس وعبرت جمرهنه مگو خدا ده حقي ويدا گو ده حق انسان وك ويدا گو الظلام الظلام هنه دوي سوزا كتان ربي خو صادق مانه حتى كروحي خو تسليمي ربي خو كرنه ومنهم من ينتظر وجوان جهنك هنه لبندا روجا خون لبندا و روجا کو جبو وان سوزه کو دای ربی خو روحی خو تسلیم بک لبندا و روجی به خدا عز و جل وما بدلوا تبديلا سوزا خو بنا گرن وان کساد به خدا عز و جل ابي آیت جی لما خورت کل به شهید آیتاج ابي عمر خو دوام کرن المرکب به پیویجی گرم خوتخن بن و شمسیه گلو پشتی کوان انسانا روح خو جبو دعوة خدان جبو راضی بونا خدا عز و جل جبو بلند بونا کلام خدا عز و جل لسر روی عرده روح خدان ام لپیوان چه دکن و گرم چاوا بکن گلو روژا قیامت وقتی که ام لقی آیتاج آبی خو ببن اوان انسانی که وکوی جبوی دعو دوزه روح خود بر دین خدا عز و جل دکانه ام لقای وان ورن ام بسر بلندی بعزت بروس بیتی ام کاربن بیجن اری والا مجی لپیوه دعو دوزا و مشان بشکل که چاوا کاری و جو وقت و بیتر بو و کارو ایش خو جو وقت خو زیده تر کربو شب و روژ خو کربو یک و دوی آغری دا مجادله کر مجید وی ریچکی دا پیش و پاوه و حتی که من روح خو تسلیمی ربی خو کر مجبو وی دعو دوزه مجادله کر و امن پیوه هاتن تکبیر 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر ها ایجا جبوه سوزه گرم بشغل نسوس کی دا یا ربی خود مگوتی یا ربی چاوان انسانا جبو دعو دوزاته جبو دین تلسر یا عرده حاکم ببه جبو خورت جناب قریجا کفری خلاص ببه وان انسانا چاوا شب و روژه خو کرن یک جبو ام جی بیجن یا ربی ولا مجی وها کر مجی دا پیشو پاوان گره ام جی ایرو شب و روژه خو بکن یک ام کاری خوش وقت خو بیتر بکن ام بشغلن روننی نبن جوان کسی که روژه قیامت پردازلت لسر پشاوی لسر سریوی نگار لقای آیتاج آبه خو ببه بیابه ولو پشتی کونچون چوا کد آیت دش بیجه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لبيوان نسل كيهات لميجا خزاعي كرن وطان بشوبا شهوتا خو خستنا نفسي خو جبو ام نبن جوان كسا كرم بشوغلن كرم هاي جبو هبن هاي مج ديني مج دوزا مج دعوة مهبكو ام جبو چه مجادله دكن وان انسان كو بريا مدرباس بونه چكرنه هاي مجوان هبه وان انسان عمر کی بوی شکلی مشاندن خورد دوی عصره ده گره هر یک ام ببن یکی وک شهید حسن لوی داره یکی وک شهید یاسین یکی وک شهید حسین یکی وک شهید آیتاج آبه خو وقتی که مواقوان جبو وی دعو دوزه
حياتا خمشان رجا قيامته بعزت بالشرف أمي دركبن حضور وان أمي بين الحمد لله مجي وكوان ودعو دوزي مشان حتى خدا عز وجل في روح جبه بدني درخص مدفع وغريدا مجادلة كل وكوان إيرو أمبرو سبيتي دركبن حضور ربي خو وأمي بوان رتك من جنة عفير تكبير 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر شبه مالباتا الشهيد أجي هاو مثال كي تاني أزي بدم وازيدت بقدينم لحربا بدريدا شهيد چيبوبون حارسة حضرت حارسة يك جوان بو دياوي تبا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دبي عجب حارسة دي جنت ديه يا دا آگر ديه اگر دا آگر ده بسه از عمر خو بگری درباس بکم لورانا دنیا دی و آخرت جیچو نا اگر اوه دا جنت ده بسه نا آلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبي يا أم حارثة إنها جنان في الجنة أي أم حارثة أو نجنة كتانية بلكي أو دناوان جنة على يد بيجشبو حضرة حارثة إيرو أم لبيوان غمجين نبن بلكي إيرو نها أو دقبر خدا ياجي معنا لهوا لدور عمد زيفرن بمدكنن بيواني إنسان أقل جبو تشبو ما محزون دبن لولا أو جهاشتن رضا ربي خو بالنقطة خينا خويا عولي خدا عز وجل قنهوان عفو كر او جيوان جنت بوان داني شاندان ريوان دا قو آبه درجه ويه جبردي هاوي إيرو أم خوزيا خبوان تينن جبردي هاوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتبو لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل مدخوست مجد ريا خدا عز وجل جنگ و جهاد بکرا و از اوغرا خود دین خدا عز وجل ده بهاتا ما کشتن جار ده از ساغ بباما و جار ده بهاتا ما کشتن جار ده از ساغ بباما و جار ده از بهاتا ما کشتن به وی شکلی تکبیر 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر ایجا بحث کردن شهید آیتاچ آبه گرانه برا نکاره وی وصفه وی اکو مصحابی وی اخلاقه وی حیایا وی تربیه و عفتا وی اکو بکی وک آبو کا ہی نوحاتی کتینا ماله وی حیایا وی ام نکارن بینن زمان بما گرانته او کسی که با آیتاچ آبه را مخاطب بویه و بوان شهید دنیا رجی بشهید حسن رجی هم مخاطب بون والله إن هني يك جوان وك زير زرب وش زير زرب قيمة تربون إجا خدا عز وجل وان بما ندش بير كرن ودعو دوزا وان بما بدشيرين كرن ما بكرين جوان كسر كل ابتدن بيشو باوان او دفي اوغري دا وك وان حتى كل روحي خد برتيني خدا عز وجل دتدن ناسكن سكنين خو حرام دتن خدا عز وجل ما بكرين جوان كسا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, ey yücelerin en yücesi olan Allah'ım, senden başka ilah yoktur, sen birsin ve teksin, ortağın yoktur. İlahi ya Rabbi, işlediğimiz günahlarımızı bağışla, ya Rabbi işlediğimiz günahlarımızı bağışla, bizleri ve kadın erkek bütün mümin kardeşlerimizi bağışla. İlahi ya Rabbi, İçinde bulunduğumuz bu asırda
İmanın elde bir kor ateş gibi olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. İmanın ateşten bir gömlek olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ya Rabbi, senin davan için çektiğimiz eziyet, çile ve sıkıntıları bizlere sevdir. Ayaklarımızı sırat-ı müstakim yoluna ilet ve o yolda sabit kıl. Allah'ım, bizlere hakkı hak olarak göster. Hakka ittiba edecek irade nasip eyle. Batılı batıl olarak göster. Batıldan uzaklaşacak irade nasip eyle. İlahi ya Rabbi, şehitlerimize merhamet et. Makamlarını âli eyle, makamlarını yüce eyle. Onları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Hamza'ya, Hazreti Hüseyin'e komşu eyle. İlahi ya Rabbi, İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eyle. İçine düştüğümüz bu karanlık durumdan bizleri aydınlığa çıkar. Sen iman edenlerin dostusun. Yüce kitabında öyle buyuruyorsun. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ya Rabbi, bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkar. İlahi ya Rabbi, şehitlerin canlarıyla bize emanet bıraktığı bu davayı ilelebet götürmeyi ve bu dava uğrunda can vermeyi bizlere sevdir ya Rabbi. Çalışmayı bizlere sevdir ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, burada yatan şehitlerimiz, Şehit Aytaç, Şehit Hasan, Şehit Hüseyin, Şehit Turan, Şehit Riyad, Şehit Aytaç kardeşimize ve bütün şehitlerimizin ruhuna El Fatiha.